Kaya ko coba nilung, nitinguwa, nilumutan ng bilo, kula ni mami, ngaw na kimamindong makaunggo na turan. Yan na butol ya kay taran buhura taray biti, kimami ray ngawi kimuni na turan, ninuy niwal ni bula, nasala kinandina. Nuko sa kalungatan na mamgo, nuko sa kalungatan na lumawa turan na lata. Kaya rin matabugal ito loksan. Ilumutan ng mga mga alam ni Jisu, ni Manturang ni Soro, na ibang bula. Amen. Yan na ni kalungat naman na kinalugyan na kinalutang ko sa kita bagatiwan na luman na tutang madadaka. Wala yung Manturang na tuyadaka. Pero masin ni Bunua, Manturang na matapuli, sa kita bagtiko, naman ibuwali. Kita bagtarcho nga, matanggalin daku idaki Manturang na tuyadaku, naman yung matabumali. Sabi kita bagtarcho nga, berto na tokan, way wataw, ano naman ito tamadadaka, nabibang matabumali, ang maswasya pa, naman ito tamadadaka. Luki man na komite, hindi natin sumusongo, binibol na sinatang matabitokan, sumusungan marang, maganda sumusungan iturang, isa kita bagitiko, ya langganga, nang manituran Yesus Kristo. Sabi kita bagtarcho nga, na lumanimbay, may kurang huli, kimuli na bagay silisi, na tokan ni bangkas ni huli, buwali, sa kinabaki na yada kukaw ng gaturan Yesus Kristo. Yung nitalangan na nimamitokan na lumaniya sana tinikaw ba yung may lima ganga ni kaya nabawadabar na bawadoko yung kurang huli sa wala kasari na magsimbo kadama ni tabi sa bawag na natin waliw kaya sa ray-ray tutok kagasirang may ni ray-ray lima ganga talid ni warotek na klong na kaya nabawadabar ng kurang bulungan. Sa mga bulatal sungayan nila gabi, buwal ito ko sa ikam nyo kay mami. E na matagal nito, nalitsi, kaya na buwali, na indron-ronro, kaya na buwali, daki-daki, kaya na buwali. Iwal ng bulay, iwal-iway, na buwali, na maramanas. Isa kinabaki, e na mga bulay-bulay, e na laho rumah. Na bingarami, nungalwag, ngarabi ito, nital na yung ngarabi. Kinangarabi, ito kong bulong-bulong, loman ito kung baturan, yan ko, yan veterabi. Yan naman nalagalagan ng dolmaka. Kung naman maniwang ulitin na, yan naman mangawa ng dalisyon, yan naman tayo nakuha. Yan ang maliw na kinawasi lima. Tingin gatulog, tingin kawa, kabangor na yung borotamo. Kamundol na masi makiwara-wara. Kaya kasasya mo na masi man kaya natutuna, yan ang mga tutuna tertali na dapat. Sana sinaniang na enam dola kami biunga kita utumba kami butusun ko na tamata.
Ukimundo na rara makiburu na koro sa tantoka na ununua sa siya ng tabo na karawa. Ang manisa na labato kaya ng dalisyon na matay na kuwa. Yung natutingan ako sinakalo yung mulo na sinawa o gatiroa. Na utangan ni tutuko na nanggagulo ang dayday. Ni matay nanggagulo matay nang sinatambo. Kalima ni buwa, tamay buwan ng dakuya, singalan no, na gulay na lamba. Sa atin ka bubabala, total, nagtambangaw na, nalungan niya bakit, sa araw ko duruma. Hindi na nisama ang dako, na gulay na lamba. Kaya kimuto ka, na butoya ka, ni Mati Vitorvi, katarati ko na bulura, day. Ito tumay na malang wo, na yabu, dayabu, tagsumikin na nagambuli na tamaka. Na gosongo na imagote na tobo kena biwui rausongo nyumata kina nomitali image plus responsibility equals perfectness rausongo nyumata na tabi kena tobo kena yung songo nyumata na binakasara enda ambun na tamata menda binakasara menda masih matutuna menda lina ramase ena bebano na trokina sa bebako tinakalo nangawang na doon magandang au tawag balala ka nagtabitil ng maga mo balala ka nang tutuku na singan ko nangawa na sasangakin na nagtamingaw na nabuko mera tara yung labali mera hulu batiloma mera nanuma mera wali na yan ni bro nanganga na baris kaya na parang biti raw-rawsar nanganga bully Ebim bulia wanga maningana nangata na manu nangata erau buakani watu kena wakila ebo sudu mai nangana engai toni totoni mati samai boleh na mati sam boleh nanganga enandala na kalibare na Kristo ni sasena ni rawatan tamata sena ni ya na tamata ndala na dele ndomi mego Tumbosikina na leo bakalo to santo bata mesama walingan nila nandaw ni Rembuli bata kiko kaya Rembuli ndona lenga ya dutina ena yang ngame na kau ngawa nandaw Rembuli me nambuli ya baba natai nambulang ngori dende utang ko na mutuwa me tiko mai vale ko Kristo ena ngona ni somo de tiko kinongo ena ngona ni rendre dalo rumo ena yang nda bandita Roti Kristo naka menrawat tanwata mebali. Namanya sosongo ndraw songo batali Kristo. Ena sengen ni donra no pasyente na songo. Kaya kaya yo Kristo. Kaya kaya tiko na motoka mebali. Kaya kaya tiko na vale tambatini mebali. Kaya kaya tiko na kakana ndele nteveli mebali. Kaya kaya tukina na kakelna ngai yalitina na Kristo. Ngoe sengen ni donra no pasyente. Gue siang ni binakasara, nabi nakasara, nisa durian na Kristo, sa durian ni kue, ay pakatoy na kanubula, yang nanauna, yang dalawa dulu metode, namun itu pun muniki, nisa nauru batiloma, cuma tubuku, yang natarawan yang pipi, anggai siang ni apa nabomo, nagalo, kakek yang tubuh-tubuh kina tamata, kakek yang mana wati kina tamata, ni yang kina Kristo, yang siang ni apa nabomo dan dunia. Kakele nani mana tamata, kakele cuba kakele tamata, ni yai kim nona bukan yuji na Kristo, enda na sengan ya doba, na bermua, enda mendan ya doba. Sarata memang ya doba na dalam hari na kalbari na Kristo, ya wan dina takabe bura, kuema no wenyim bula, veksin binakan dulu, ne bagai na takabe bura, samati satu letai. Sa prove te koya na veksin go sa prove te koya sa wan din te koya ni sa effective sa chachioti sa suyo te no nakakawa ito ko mo koya maya tablet na no mosa ito ko mekina ka suyo man no bunwa mi suyo wekena nambula kene wan din sa wan din te koti wekena enandela no buro sa sini fail round veksin sa fail nga ko Israel, sa fail nga natamata, iya ay magbukoy Kristo, kaya kau pula, and sa rawat kina nanganga.
ena matagan dendai na makasama ni kaleka ito chubikenda ena matagan ko na masima batagan na ram na masima batagan na dina itu kuna ndo ngora na masima ke wakai mbiuto tumba na sangan kenena mbiu ngalo mali bale na dina talanga ke wakai mbiu tele di chundro mali bale ena ya mamena chundro mali bale na dina batagan na masima na mundo bubale sa wale le weekenda na matibeto enda sa ndo makendendai mendalile suki bale endalile suna ki bale lomene bale tukina na masima watakina dina enda bale na ndam me bale ni sakti ungatina na Kristo umule ba muli kenda bara rawa totonga ena bakasama koto ena nondo to wasoko na tsepeli ena lomeni ndano maikali sa tubu mai ndona danile sa tarero to ndona dangi borobora to bakila na ningaonga na rere wataki na eluma erto sa bire yaki erto reda na musulua erto reda na buda ni alo ni mati nebaka itukuna ndani same roso uga tolu trileba ke baka usawa ko na buda ni alo ni mati erto yado tonga ene yale alo ni mati the shadow of death erto yado kina tisipe ya ebe brande taki tuna na Kristo bekenda ndendani menda brande taki ni karo la possibilità ne yale ni mati la possibilità ne mbulungu ne baka itukuna ngoto to sa wasaganga na romen manga to sa bireyaki to sa ningawa dai modelu tuko na Kristo na romen ningawa na romen rende vain rati Kristo sabi vain rati na ulo borobora na busunuwa naunang boleh na wasa yung bulay na lako itina enta soko tiko kina na manungo sabi bahan rati kumamanga sabi bahan rati na rende sa ikaw binaka kina ruko ni kabalatay na muna rende enta lako duro na rende nanuma mekakuwa ninda may tao mekakuwa ninda may walang koto na ruko ni yalo ni roro ni mati itare bubura itare bitin denday natawit ko na malango ruo ne wasi ni mati tare ko ruo ntua ena vera ti makao erto katona ka bola erto maroya antoni bola ne ko tikabu ena lawan ena uno ni solo ena tiko bole mandale kutu tare bola tui tare bola ni bengauna na Israel kabukaki ne bola ni Samuel era maroya e tika kabata udoko na ibatani ndenge ni mati bitobi katara na bola sora mati bitu sama bula ndolo sora mati o sama bula ndolo virama Ethiopia na tende bola ni bingana na tu ne Israel ko to ne talno non ra mati ndona milioni na leo ni bola watura na Ethiopia ya na bele timakao sa sera ni kampo na mati sa ndona kamakawa sera ni kampo na bola na mati la kwa yubo nda sa ndona makendenda sa mati o tina Kristo anda enda sakti ko nendende se katini kabo ni mati na coronavirus kan bale senga ni kabo re wanto mumpulanga bale ta sanda bulan don makan don ngona maka globalization se global na una ta sanda don makan dende sa rawa na bela bati saruta ne rawa na toso na matungo ya wiki na cinka wa witu 1875 cini na ndo era kamunambula na nanda kulungu manyo wiki ena mate na misila asi sena sara ni rawa na bila waki sama na renda sara na bila waki wango wa wiki era toso kinagasi era tombali sa renda na kembole no sa rawa sara na kena toso na matengo ni sa rawa tu na bila waki sa rawa na toso ena global war enda sa tukina ndandai da lesunga kinyago ko kara ko mena ndo masala menda sa tunga wale ena nono ya sana to ni bala wale tutuga menda tuka wale na lawa menda kama wale metiko kinago tiso ena leo weekenda ena rauni zala tani na kitiko wale ke bakaya kina ko tiso Kristo vida na moso ni alava erwandita ke sone tokan ni bondota sa leo weekenda lokai tukuno ko Joshua kemu Israel munintim tagandendai wayau kena nombubai kita nangara coba tondoa ena sone ala wenda na wataka
enang boleh enang butuh lekan nimbulan dalam rumah ninda tiko mai bali enang me bunang na bawa mai kende kina solaka enang be matanganya ulu tangan nimbulan de tokina de re ulu tangan bina kamai bali enang nongo ko cisu Kristo tuno Joshua ya kan nongo bali itu nangara bicoba itu doa saya guna tahu untuk terus nongo santo terus nongo boleh dalam rumah tuna tahu untuk terus where is God where God terus ya nongo yang dalam rumah dendai kalau itu na tahu yang boleh nongo dalam rumah who is God ya nak kena saudara nak doa God is God saya nini nak nimbola nakalu sakitnya nama kasama mo ena matakin dendai ena mau nang dalam rumah dendai sakit ko matakin kita nakalu ena mau nang boleh ena dalam rumah tunggu sabu ba na tiko nakalu ena mau nang dalam makan dendai no nakalu ko nakalu sengin ranyo balele ko na mati nandren lawalaku nandren dalam rumah na yalo ni mati sengin ranyo balele taran nakalu sanggai banget terang, sanggai banget titon terang, sanggai banget rambai lep terang. Nah ya kalau dikalu, itu anak yang damai. Nah rela dikalu, itu anak yang damai. Wan dinjen tak kau copi wan dinjen tak. Nonan rela lalu rumah, wan di tak cuma kaya. Sebagai tali kata tercuman kalu. Thomas Becker, yang nak boleh kebitilu, tu pun nak kaya. Saya obeyau, undang beliau, isi fa. Saya boleh kebeliau. Kalau malam, sasona itu bosa, boleh, ya tu bosa, jawang gangga, report itu sekina, dan nanti tokan. Ikut tamen na buat dia muni ciko na kelo, and a Roman on the Huawei. God is so. The presence of God always makes the difference. Na ciko na kelo na Roman on the Huawei, sa kau tamay na jindi, sa kau tamay na na ray, nyala lo na, and a nona, and the sandon maka, in daytime. Wan ni naka en nangau nanda ofuru mate dai no bulo en da satu kini nakua ni narau nenda wati ko tisu en alo men nanta de bali bali ni mbo na mate ni bali en nandani lam na mas tisu ya ndabe nandra en akau ko ni mas na masu na wara ran wana turan en da wara ran wana kelo en nangau na en da sala ko rumah en dai da sala ko rumah Nikuwa. Saya besar nang boleh kena kasih. Era bayo, era muito sus, ena lako, enda sa lako kina, enda. Nung mana wase tuku no mati nuda. Nung sa tari buru kina na black tel. Sa tuku no mati nuda. Na wase lebongo, nunda mati na, en nunda mbuga ni vengarabi. Tiyo ni nabuno mai kina maramanasi. Nung ni bono ni vengarabi. Na bono enda yaga mati kina. And I mati and a bomo and the matikino. Kendan the Rasi Lotu, Kendan a Singandina, and the Matabakin on the Cobertai. Mata Cristo, young Matina Cobertai. Ya Sani Mati, and Antonio Bomo Rora. Ya Sani Crow, so Dangatu, Sani Crow, no tower and the yellow and Mati, and Mati and Ambuda, the non of Vengarai, and the Mati in the Locobatic Cristo. Nang mati na bosa da tukul masuma lo kaya boleh kina na talais volume o manyo malo roka turang na sangalo mo lakian pamayaw tuno kaya wan turang ko bana kiman na lako kaba kim mati kiman na mati na kaba kim nambula if we live if we die we die tuna gasu sinyo ni sa rongko tamanya lelai ni leba no ni tamata ni lako na bali na matangu sa raida na nimbula may bikin ni tuno chon masin tua raida na lam ni kalo rongoba na lam ni kalo raw soto wata na kalo tarai tisu raidi tisu ane lako ni bulongo marama turu min rambalago ya tarawala na beli tisu na tisu de raida yo se sena ni se tarai tisu de raida yo se sena ni se raidi tisu na matemito bisa tari buru-buru dendai na positive response na ndondo na lawu na ndondo bekenda na ngam ndondo magandai na ngam botole bongo sa ngam binaka menda tare tisu menda rewu tisu menda roho bateli tisu endendai aku me bawa tumarna ene bawa mala ni lenda ene bawa mala ni mati
yang mendekila for our own information mendekila kene ba mandewa kene ba manawa menda tao sara na bukan kawletai menda lagi tao sara bukan turana en ngauna enta santo makatiko nyukua enta lagi tao sara bukan turana namun nama bosa mau nyelelai saya mai balik tu satu tu kan bisa saya terima kan kawletai tu nak kan tu sih nak kawletai. That's my way back home. Gora na mo mo sa listay ke bali. Dere na na mo na rembo en mo so ta ke tisu no me coberta. Desa man krakal kala ndo coberta. Desa man ben mutu ngata ne sema ni tai bakatam bakatina bakatutumbu nanda tabi bakabutin nanda mano bata bakabutin mano bata bakataman batamer na mo no susu ka tumberi sa ngono bina ka may bali ne bangang ka tagitina na be bulo kelmo zago bina ka nango may bali ngono ba bitin ngono ba bitaman ba bitinan ba bitumbun sa ngono ba ti Kristo en ngono en da sando maka en dendai ngono sa ti ko na dendai ko na tintin ba ka sama en no ta ka ne ko ba ka ti ko no to masi en no bosa. My Lord, my God. Where is God? Why God? Who is God? My Lord, my God. Nangu kalu, nangu turan. Bawa tu surawan, bawa tu saku elaka. En nangu bolong dalam rumah mendendai. En tersayuran, en nangu melataki. En nangai raterong nangu rumai. Isa era mulia tu nangu sal benaka. Berani menandasi. Gua nangu sal era mulia. Era gua nangu buat tu bela. Ayo bikinmu. Ena batni ndabeta kina yanyan ni mwambota kina yanyan ni mbola kina yanyan ni sotu ade baro tekina kalu sai bikki ni benaka misan dur bata balata me tebudu ko masu katala de bechawa ena ngona bolong enda lago doruma endai dai godi so nakalu ngai nungi benaka biadata ena ngona endai me tuku mai wale na Kristo me tuku bata kekena en ngona de santo makatenda en nada kalau teman kena bana kena datang menda masima menda vina ramase en ngona ni botoleka en santo maka ni ko sa ko bana masu kemani rene kemani nakalo en ngona kemani do maka ni ko kemani rombota nakalo kemani ngane wali kate de tuno rombo ara tanga en ngetin ngona ni nanda sura nabi kambula nanda tombaye nanda ngasi nanda lawako enandani mai enaromani mai dikani wasaliwa enamanyula namanu roka enandani nubunua rangasi tombaye razivi bekambula ramekemalu tukulatu ndio manaka tusura na dhangi bara liburu nyaloni na kokowa moyo manani satu suki manituma ena pura kiman satu kena dendai nang bolong nang percoleka na yaw ni mati sai kau ma kiwa kandina sai kiwuni na Kristo na batawa ni bono wa na te ko tisu na batawa ni abuso ko na ko tisu na batawa ni tamba na ko na ko tisu na nungi batawa ko chowa en sema na ka me alubeo the Lord is my shepherd. Kemu ni membatau na Torah. Menisa ni berubah na Kristo. Kimami tuai bale ngam lockdown mo. Muni tuki na Kristo. Ni marwe data, ni marwe muni tiko na Torah. Baka tuku na kasoso ni sele sa kawasib sa kakale judoma ni kuni sa tiko bateke man na kalu. The best of all that God is with us. Gosa kan memang masuk na Torah. Kimami nundeu ni kimami wala yu wendo na kalu satu bateke kimami satu wanang bola Torah. Ni warotati ni marun ni bubai kelsan en mau na untuk makan dai kimami na numi utalanga na lubelata era tua na bese biti en na bese buru non ro bengra na dalaka non ro bubai kakek na ngara na ngrembo menisa 4 km muli nomor cokan ni bakal ni tukul ni sekiusa au na tukum mai bali en singan kwa na wali nomoni Roma en singan dai nomoni kau kiman wala rambu kiman wata kere kiman wanu naka
Kema na wala dikyo ni naturan. Ena beno na kaya ni manyubali ni sa mga ni naturan. Na kaya tisu. Kaya sa surat ba tanong niyo may na kulo may tisu. Dan bitu dari tomo ni lo niyo ta sa ni mbate ni ko. Kakusangan.